Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Kanang bania dai la dia naga jing sapriang jong knyang jing pang COVID-19 ki babun ki pat pa kham ta ma sor shilong kitab iki shintur baka khmut jong ki daga jan tam ka ba ki ong hak tin nong we ki mas henry menta kala banyo iki mas na ki dukan farmasi hangni hanong ba shilong na babun ki dukan kim don shu hakum kini kapor ba ki pat ba ki don kam ya ketika jan tam bania dai la dia u MLA ka Mawsynram constituency u ba Himalaya muktan sang pliang uralek ban pha su hi ya kita ki jan tam ha ki sis pa ngut ki Longkmie na po katay ka constituency ban long ru sibenta kum kalan ai kam ai jam ki ya ki jan man su ya kita ki mas la pen biang dekat nat industries jong sarkar jela bat kan siu tang ka bai su ka balong riu tung ka we bat hadin bakila dep kat nat industries kan IT kita ki mas sya kat nat ka koi ka khya sarkar jela ban sam sheki pai ba Kini mas long dang akan dikatayo hi ngidang sedang bansu ngisyu yo jengtip ba IMLA mo yarap ini long hakini kipor mangimyo bansu jan mangimyo ki jan te yarap ini bangin long ai long kum kalat ban ai kam ni kin bangin su ai kini kimas long kat bangila kin insu man kasni kumba da shong bro shisni te kumba shis patli ai tang ba dan teng teng mangisyu aso tang khandiat dan sinju pau na prapau kadar kalau hendak tingkah kawai kemas ka jing singo jonga te kala biang hi bat ngila iyo hidup ki sampel kumno bangin su kini kemas Kemas dan bela sang pio dan bela sampai kat kau yo asuk kan kapor ma klem ong tegak no ana pun pendiap le ana no kapor le klem ong syo ong ele pun pendiap kelai pendiap le ha kum kani kapor lockdown te na sudi ban ailat eki Longkmie jongi ki ba po ka constituency Mawsynram ba kinia yo bentalang ba kin kham bunkam da ka ba bansu eki mas te kumang itep ba ha khani ka jingpang ta ngi baro ngi dengkam ban yadai ladi da ka badeng eki mas na kalian ka sarkar kila ailat ya kito ki ba kwa ban yarap ka sarkar ban su iki mas di ngaru ngalasim bentar lang dakaba ya kenjo ya UGM jong ka DIC jong ka Industries Department di hakaba ulai ya ka All Mawsynram Sports and Cultural Organization ya kata katong ban su kuma 10,000 tali ki mas di kita 10,000 mental ya ka jan la IA nakal yang ka department dengan alayo bangan lum ya ki Longkmie ya ki khon samla jongi ki ba nang ba ban su jan dengan ai ki ya katakalat ki bakin yo panirap da ka basu ki ni ki mas te ngalayo mo palat sispa ngut ki no su jan keleng ka konstitusi mdei tang Mawsynram te ngidon kum thain loba ki thain so sumper ki wei loi kum ta ter te kini ki Longkmie ba ki khun samla jungi ki dangi prasyang ta kat bala kat adu menne ngayo khubor ba ki la dep kumba ar hajar teli ki mas te ngai kalong ka jingrap mat ka jing kentu yaki baro ba ki ni sim talang te ngindang don saka kumba 10,000 teli ki mas ka target kala poi biang na ke we geliang te kita sudah ya kan ni 10,000 ni sa ai biang sa kita ki jan yaki bakindang su kador karu kalong ka biang ba baki yo ba
ngriu tekan pratengka iwe imas te dakata kamut lada ni multiply 10,000 Tylli ki mas kamut ka jingyo ka long ka ba he ba te ka long ke ki jimunto ki hakum kani ko por ba sushong ka he kini ki mas ni hapun poi biang saka department industries naka industries pada kin sapun poi saka health department ngilabo ki kata target apo 10 tarik jong bulan April dengan ki lahi man pendap apo kata target tarik baki labo iki